793 fa lo Chapel de Montsegur e come cada any Convergència amb Elio ha organitzat aquell recampament, aquella manifestació, aquella commemoració. Quin és el sens? Le sens és de dire que podem pas suportar a cada an, de se dire qu'il y a toujours la guerre, il y a toujours des morts, et donc ce qui s'est passé à Montségur, c'est pas sauvé en Ucraïne, en Israël, à Gaza ou au Yémen, à quelle guerre qui tourne per nosaltres un malastre, et avec la possibilité de dire al monde entier que avec ce que nous autres souffert en 1244, à cause ne peut pas continuer comme ça. C'est une manière de dire que les Occidentaux sont solidaires avec les autres et ne poden pas oublier de brembar aquella història. Avete dit che voleu fare da quel 16 marzo, già che è importante mai e mai, da annato una festa nazionale, un recampament mai forte. Voleu che seria l'escasenza di demandare alla regione che sia un giorno feriato, un giorno per se recampare, per se rememorare ciò che si è passato, e un giorno di pace per dire al mondo che gli occitani possono partecipare alla suscadis per tornare a trappare il sentito della pace. E la diada nazionale o la festa nazionale può essere per San Giovanni? Evidentemente il giorno gli occitani bailano, danzano e fanno la festa e cantano, serio il 25 di giugno, non il 16 marzo per se recampare e se commemorare, il 25 di giugno per fare la festa, a cui bello che comincia a essere la boîte à utis d'un paese che si intende se farga, bello che se ne souvienne, ma pensi che è possibile un Occitanino vivo. Merci. Merci.